tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeo. Our soldiers are also in a safe place, so that's what we can say at the moment. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mašole ya ka Afrika Borwa ka DRC a lefelong leo le bolokegilego ka morago ga dikgohlano tšeo di fetilego ka maphelo a mašole a 13. Ramaphosa o bušitše a reta mašole a. I'm just here to check my status because like khale ke bua ha go tere boe Monday re boela bogago ke batla go tlhaloganya why application a get unsuccessful. Baithuti ba bangwe ka mabaleng a University ya North West ka Mahikeng ba le bogale ka ge ba sa hwetše ntlha le thito ka ga dikgopelo tša bona tša go ithuta. Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le wa rrao ka Stanley Tlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tša mathomo ke tša gore Mopresidente Cyril Ramaphosa o re lebotho la sešole la Afrika Borwa ga se nka le gatee la thoma ntwa kgahlanong le naga efe goba efe. E fela lebotho leo ke karolo ya thomo ya SADC ka bohlabela bja DRC leo le etilwego pele ke United Nations go hlola khutšo ka nageng yeo. Ramaphosa bjalo ka hlogo ya naga ya sešole o retile mašole ao a 13 ao a hlokofaletšego ntweng. Ramaphosa o re tona ya sešole le bomahlwadi bona ba ntwa ya tokologo Angie Motshekga o nyaka go netefatša gore mašole ana le didirišwa tšeo di lekanego. Dintwa tše šoro di gaketše ka Goma ka ge sehlopha sa marabele sa M23 se tšwela pele go hlasela mašole a DRC. Le hono Rwanda e bontšitše seo e se bitšago mašole a go thwalwa ao a bego a akaretšwa go tee le madira a Congo. Le ge go le bjalo mmušo wa Afrika Borwa o re o ile wa tsena seemo ka bogare go kgonthišišetša gore go ba le khutšo magareng ga madira a Afrika Borwa le marabele. Our soldiers are also in a safe place, so that's what we can say at the moment. I spoke to some of the leaders earlier. I spoke to President Kagame again this morning, and we are insisting that a ceasefire must hold. Tona ya bomahlwadi bona ba tokologo le sešole Angie Motshekga o kgwathilwe ke maikutlo nakong ya ga hlalosa seo se diragetšego. The general posture that we are taking as a summit DRC is to force the parties to go into a negotiation, a peaceful negotiation. Bjalo ka ge baetapele ba SADC ba rulaganya kopano go dumela gore go bewa marumo fase. As South Africa, we participated in that platform and put our position across, which is a ceasefire, the immediate cessation of hostilities, the withdrawal, the allowance of humanitarian access, and also the support to the civilian population. Go le bjalo bangwe ba basadi bao ba kopanego ka Boksburg kopanong ya seboka sa dipoledišano tša basadi ka Afrika yeo e tsebegago ka African Women in Dialogue ba re ba nyaka tharollo ya saruri ka bohlabela bja DRC. We've got women who have just come from a session on peace and security and hearing testimonies of women just traveling to this conference. Half of the women couldn't come from Goma because the airport was closed. What I want to say to the leaders is to plead with all the women that are here of the 55 countries of Africa, to plead the leaders that they may send help also to the east of DRC. Because it really hurts that half of us that were supposed to be here are not here. Modulasetulo wa komiti ya palamente mererong ya sešole le bomahlwadi bona ba ntwa ya tokologo Dakota Legwete o šireleditše sephetho sa gagwe sa go šutiša kopano yeo e bego e rulagantšwe go swarwa le hono yeo e bego ya go ahlahla go romelwa ga lebotho la sešole la Afrika Borwa ka nageng ya Democratic Republic of Congo. Seo se latela mahu a maloko a sešole a 13 ao a hlokofetšego nakong ya dikgohlano le marabele a M23 le lebotho la sešole la DRC. Bjale makgotla ganetšo a galefetše Motshekga. Tulo ya komiti ya palamente yeo e bego e sena motho ka morago ga go šutiša kopano ka motsotswana wa mafelelo ka baka la go se iponagatše ga tona ya sešole. Makgotlakganetšo a befetšwe kgahlanong le tona Angie Motshekga yeo a bego a swanetše go ba gona. The minister must be on top of the issues 24/7. But the problem is
that the minister has failed to do that. She is incompetent. She's unable to deal with these issues. That's why she lied in an SABC TV interview, saying that the SANDF is able to deal with the issue in the DRC. We don't know what she is doing. She certainly didn't show any leadership. She doesn't appear to have the courage to face the nation on what is happening there. Instead, we saw the Secretary General of the ANC. Modulasetulo wa komiti ya palamente ya tša sešole le bomahlwa di bona o re Tona Motshekga o tla tšwelela pele ga komiti bekeng ye e tlago. Once they've briefed cabinet, they will come to us as a portfolio committee next week Tuesday. And the issue of DRC, it's a topical issue. There's no way that as a portfolio committee which plays oversight on the defense, we would not have discussed it, but there was no report before us. Mohlankedi phetiši wa komiti parlamenteng o re go swanetše go ba le poledišano e kaone go tšwa go kgoro ya sešole mabapi le seo se diregago ka DRC. Look, what we have seen is what we saw in social media in terms of white flags. We don't know whether is that the conclusion. That's why we want the minister and the chief of the National Defence Force to appear before the portfolio committee to come and account. Bahlankedi phetiši ba DA, EFF, mokgatlo wa MK le ATM ba kgopetše gore mašole a naga a tloge ka ponyo ya leihlo ka moo go kgonegago go tšwa ka DRC. Balapa la le lengwe la mašole a wa hlokogaletšego ka Goma ka DRC ga ba kgone go amogela mahu a bona. Balapa la bo Corporal Madume Justice Malesa go tšwa ka mašišimale gausi le Phalaborwa ka Limpopo ba tsebišitšwe ka mokibele gore morwa wa bona yo a bego a kgona go beya borotho tafoleng ka gae o hlokofetše. Malesa o hlokagaletše le mašole a mangwe a lesomepedi a sešole sa Afrika Borwa morago ga gore ba lwe le marabele a M23 ka DRC. Mosadi wa Galesole Madume Justice Malesa ke motlhologadi. Monna wa gagwe o sile diaparo tsa gagwe tsa sesole fa a ne a etetse motse wa gagwe ngwaga o fetileng. E nnile la bofelo a bona monna wa gagwe Malesa pele a romela kwa nageng ya DRC jaaka karolo ya masole a Afrika Borwa ba karolo ya mokgatlho wa United Nations Peacekeeping Mission. A re loso lwa gagwe le mo utlwisitse botlhoko thata. Always ke tsena ka montlone ke no bona uniform but le anabela ke se ke tshepa gore o tlhokafetse ka gore ke phela ke bona diaparo tša especially tša mmereko a ke tshepa gore o tsamaile se nkweša botlhoko too much se nkweša botlhoko very expectile o mona anytime soon ka February but unfortunately o badile ever since ke Monica January 2024. Ba lelapa la gagwe ba itsisitswe ka loso la gagwe ka la matlhatso. Ba re Malesa o ne a na le lerato mme ba kwa gabo ba ne ba itshepile mo go ene thata. O ile bana monyetla gore a ka joina sebotho sa sesole sa Afrika Borwa. So we dira the application le nna ne ke bereka mereko ga ne se mereko ka reng nka afforda o moisha skolong. I tried but at the end of the day he dropped out and ba motšia go sešoleng ke a etlampo tša gore ba ntšere. Masole a le matlhano a tlhokafetse profenseng ya Limpopo. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC mašišimale kwa ntle ga Phalaborwa. Tsandzabane Unemployment and Business Forum yeo e dirago mošomo gausi le sentara ya sebo sa tlhahlo ya sešole ka Port-Maspec ka Northern Cape e hlole swere ditšhupetšo tša khutšo ka ntlenyana ga sebo seo sa sešole go ipilaetša go mmušo go lebeledišiša liswa go romela ga sešole sa naga ka DRC seo morago ga gore maloko a lesometharo a lebotho la sešole sa naga a lobe maphelo a bona ba bararo ba mašole ao a rometšego ka DRC a tšwa gona sebong seo sa sešole. Foramo e re kgato ya bona e nepile go bea mmušo ka tlase ga kgatelelo le go laetša kemonokeng ya ba malapa ao a lahlegetšwego ke magagabo bona. Motsotso wa tidimalo go tlotla le go gopola masole a tlhokafetseng. Foramo eno ya re go botlhokwa gore ba bontshe go sa itumelang ga bone ba ne ba le kwa ntle ga kampa ya masole ko bangwe ba masole ba neng ba katisiwa gone. Ka kgwedi ya Ngwanatsele Ngogola, tona ya masole Angie Motshekga
o ne a le kwa lohatla fa masole a na bontsha go ipakanya ga bone mo lenaaneng la Vukuhlome pele ba leba kwa DRC. Mokgatlo ono o tshwenyegileng wa re puso e tshwanelwa ke go fetola mekgwa ya kagiso kwa DRC. Ba bararo ba sešole se se leng go DRC ke bana ba tswang mo Tsantsabane, ke bana ba tswang mo Postmansberg. Then automatically re le mokgatlo ra decide gore no man a re tle go tla go presenta letlhakore la rona mo re dirang boikuelo teng gore a masole ba rona ba busediwe morago go dira bonnete jwa go one go seifa botshelo jwa bone. Baagi bao ba neng ba tsenetse mogwanto ono ba re puso e ikgatolosa tiragalo eno. Re tlile peacefully fela go tlo go kopa gore a ga go kgonagale go go ne le withdrawal kontle ko DRC. President a dire withdrawal e ko DRC so that bana ba rona ba bowe ba le safe, because every day go na le palo e oketsegang, every day go na le palo e oketsegang. Lebaka la gore why re le mono mo ke gore re kopa mmuso wa rona o golole batho ba masole a rona a leng go DRC. Foramo ya re e tshwengwa ke tlhokego ya dipuisano go tswa ko pusong. Baagi ba ba tshwenyegileng ba re ba rapela gore masole a le mararo a tswang mo lefelong leno ba boele mo Afrika Borwa ba sireletsegile. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Postmansberg mo Northern Cape. Go mepijana go potsiso ya rene ya letšatši re botsišitše gore na maikutlo a gagwe ke afe ka ga tsela yeo mmušo wa Afrika Borwa o šoganago le seemo sa ka DRC ka morago ga gore palo ya mahu a mašole e hlatlogele go 13 dikgotlhanong tša ka nageng yeo. Letlakaleng la Facebook Nele Siwe o re ke nyamile kudu le go kwa bohloko ka go hlokofala ga mašole ao ka ge e le banna ba malapa bao ba hlokofaletšego le meloko ya bobona. Ke raya ke mmušo o ba lokolle o ba bušika mo nageng go boloka le go šireletša maphelo a bona. Stanley Malachi yena o re ke kwa ke swabile nko go feta molomo go bona mašole a bolawa ga sehlogo ka nageng ya DRC le ge ba leka go šireletša naga yeo go ipontšha gabotse gore mmušo wa Afrika Borwa o šireletša naga tša ka ntle go feta naga ya borena. Letlakaleng la X le gona Mpho Mokoena o re seemo sa ka DRC se kuša bohloko, maloko a SANDF a fela. Nna ke rea ke mmušo wa Afrika Borwa o bolele le dinaga tša African Union di ye go thuša ka DRC e se be Afrika Borwa fela ka nageng yeo. Michael Morobane yena o re mmušo wa Afrika Borwa a o leke go ntšha sešole sa naga ka DRC gobane ba fela ga se la mathomo tiragalo ye bjalo ka ye e direga. Re lebogile maikutlo a lena hle. Re sa le amogela baithuti ba bangwe ka mabaleng a University ya Northwest ka Mahikeng ba re ba befedišitšwe ke ge ba sa hwetše ntlha le thito ge ba dikgopelo tša bona tša go ithuta universiting yeo di amogetšwe go ba bjang. Campus e thomile ka boingwadišo jwa baithuti ba ngwaga wa mathomo bekeng ya go feta. University re amogetše dikgopelo tše 390 mola e ka kgona go amogela fela baithuti ba 3,800 ba ngwaga wa mathomo. Ga bjale campus e kgonne go ngwadiša baithuti ba 2,760. Bano ke bangwe ba barutwana bao ba sa itseng isago ya bona mabapi le kgonagalo ya go tsweletsa dithuto tsa bona. Ba ema mola go tla go lekola seemo sa bona morago ga go dira dikopo mo setheong seno. Bangwe ba bona ba re ba kgobiwa marapo ke tsamaiso eo e dirisiwang ke university. Well, I'm just here to check my status because like khale ke bua ha go tere boe Monday re boela boraro ke batla go tlhaloganya why application a get unsuccessful because have I give the valid reason. Ne ke apply space last year. Be ba send a message bare application was unsuccessful due to capacity, so fa ndega ne ke tlo checka gore a gona space. Mekgatlo ya baithuti ya sepolotiki le yona ya re seno se a tshwenya. So we're trying to speak le management. I don't know who from management, but someone who can refund fela because I think banally 2 weeks capacity. If you were provisionally accepted on your grade 11 results and your grade 12 results did not meet the admission criteria of the university, obviously then you will be unsuccessful. Those that's provisional and the grade 12 results meet the criteria, those are those 900 that we are still busy with, specifically on this campus. Setheo sa re ga jana se mo motlhaleng wa go thusa palo ya baithuti ba kana kgolo a robongwe bao ba nang le tshiamelo ya go kwadisiwa ke setheo. Zebron Maine, SABC News, Mahikeng.
Maphodisa a province ya Mpumalanga ra lota mehlala ya go golegwa bagonlo la ba bangwe ba go dumelago e beele karolo ya go tšhungwa ga dipese tše 50 tša khamphani ya Patco ka seleteng sa Nkangala ka mošupologo bošego. Seo se latela go golegwa ga bagonlo la ba bangwe ba babedi ba magareng ga mengwaga e 29 le 37 ka la bobedi bošego. Go ya le ka bataolo ya khamphani boleng bja tshenyo yeo bo balelwa go diranta tše dimilione tše 250. Batlhankela ba province ba kopane le bolaodi ba setlamo sa dibese sa Patco go sekaseka maemo morago ga ditlhaselo tsa Mantaga bosigo. Mapodisi a tshwere batho ba le babedi mabapi le seo. The charges that could be faced by the one that was found in possession of the cell phone is gonna be that of possession of suspected stolen property, and also the issue of a magazine, which is unlawful possession of the magazine. So the team is working well. We are also glad members of the public are also assisting. We still call for more that have got anything that can assist in bringing this matter into rest. Le fa gone dibese di tsamaya bakgweetsi ba tlhagisitse dingongorego tsa bone. Nna ke reita ka di hour impolaya even more because e ke fihla late already e half la pay. He go thumiwa dibese tse itseng gore re khona go bya borotho mo tafeleng ka tsona a re sa tseba gore re reng, so to re wishang fela go gore ba ba tshwara. Setlamo seno sa dibese sa re se latlhegetswe ke dimilione di le 250 tsa diranta mo dipalangweng tseno le mo mafaratlhatlheng ao a neng a setse a tsentswe mo go tsone. Obviously, we will be forced to upgrade our security at our overnight parking. At the moment, we have a lot of additional security, including armed security, but there is no way for that to be a permanent arrangement. Consequence management is what needs to happen. It was mentioned, how will passengers be affected? Now, we operate about 500 buses in this area. 50 have been burned. You can understand it's a massive blow. Batlhankela ba province ba etetse boemelo jono ba dibese go bona gore bapagami ba ka thusiwa jang. We want to take the next course of action, to determine the next course of action, but to sympathize, of course, with the community of Nkangala, in particular Yegwamhlanga, and also the company. Our responsibility now, we must go to the direction where the information at our disposal, based on what we have investigated and unearthed. Mapodisi a re a kgodisegile gore ba tshwarwa ba le babedi ba ntse le seabe mo ditlhaselong tseno mme ebile ba bona kgonagalo ya go tshwara gape ba bangwe. Molemo ne motho wa SABC News, Mpumalanga. Tona ya maphelo ngaka Aaron Motsoaledi o re ba ya go kokota kgorong ya matlotlo go hetša thušo go latela tsebišo ya mopresidente wa America Donald Trump ya go emiša thekgo ya mašeleng go meriana ya twatši ya HIV go dinaga tšeo di na la go le letseno la tlasana ka lenaneo la PEPFAR. Afrika Borwa e magareng ga dinaga tše ka bago tše 50 tša Afrika tša bogare bja Sub-Sahara tšeo di holegago go tšwa go $7 tše 7.5 tša Amerika lenaneong la PEPFAR go tloga ngwageng wa 2003. Motsoaledi o re go kgaotšwa ga thušo yeo ya mašeleng ya meriana yeo go ya go ama megolo le mašeleng a taolo go lebeletšwe bašomi bao ba lwantšhanago le leuba la HIV le AIDS. O re ba rerišana le batšeakarolo ka moka tabeng ye. Motsoaledi o re ga sešo go be le tshedimošo go tšwa go mmušo wa Amerika mabapi le magato a go ikgogela morago. We have got an army of 271,000 people, 606 on the ground in the 27 districts fighting HIV and AIDS. 256,452 are funded by us as South Africa from our own fiscus. That leaves us with 15,145 people. Those are the ones who will be affected by whatever withdrawal is there. Now, how is the funding conducted? 76% of the funding is from South Africa. 76% of the funding. 74% by the government, fiscus, and 2% by the private sector. That includes medical aid. All the medical aids in the country are contributing
2% to the fight against HIV/AIDS. Otherwise, the rest is government. Go sa le bjalo mongwaledi wa naga ya America Marco Rubio o dumeletše thušo ya tša leago ya tšhoganetšo yeo e tla go dumelela batho go tšwela pele go hwetša kalafu ya twatši ya HIV yeo e thekgwago ka mašeleng ke USA dinageng tše 55 lefaseng ka bophara. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišere e hlwele ye mejwang ge GSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Thupiane ya theko ya dišere ka karetšo GSE e šomile gabotse. Theko ya gauta e šomile gabotse ntle fela le ya platinum le oli e tala ke tšona di seng di šoma gabotse. Bagešo tema ya rena ya ditaba e felela mo e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokaganyo fa o le ka kgatago tema bjalo ka X, Facebook, nomoro ya rena ya WhatsApp le dikgatišo tša rena di gona go YouTube. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go latela kakanyo ya maemo a boso ka warra Bule Ragwatha gabotse. Madumisha go tša bosomogedi wa SABC bošomele kgono re bona gabotse na fela mmara pharphare le kgonagalo tše di botse tša dipula ka mogare mena gabelo go fitlhagela bopong la rena la ka borwa go ya ka dikarolong tše dilego ka bohlabela ba Afrika Borwa go fitlhabela ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka dile ka mogare mena gabelo kudu ka dikarolong tše dilego ka bohlabela wena le go ka KwaZulu Natal le wena le go ka dikarolong tše tša ka Kapa bohlabela belo go tsena ka mogare mena gabelo pula e tla ba tše di botse ge re lebelela go jana ka dikarolong tša ka bo Cape Town re bona gabotse na fela lephutula moya go tonya le kgeregela ka dikarolong tše a re tlhokomele magašo ka dikarolong tšeo re bona gabotse na fela ba tirelo tša boso ba re lemoša gabotse magašo re a re tlhokomeleng re ka ba le pula tša matla ka dibe gona ka dikarolong tšeo di lego ka Kapa bohlabela magašo ga re otlela ka dikarolong tšeo ba re tla ba tša dikgadima a re tlhokomeleng la ka moswane re sa bona gabotse pula tša matla ka dibe di ka dile gabotse gona ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal magašo le gona ka dikarolong tše a re tlhokomeleng ka re otlela ka mebileng ya ka Afrika Borwa re ya gabotse na fela ka tša labohlano bona gabotse kgonagalo tše di botse tša go thiba ga maru ka go kgetha dibaka gabotse na fela le tla fiša kudu ka go kgetha dibaka ka dikarolong tša ka North West go tsena bela ka Kapa Leboa go laetša gabotse na fela go tabe go le borutho ebile go fiša ka dikarolong tše itšeng wena le go ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal re bona gabotse na fela ba tirelo tša boso ba re laetša gabotse gore aowa go ka ba le kgonagalo tše di botse tša dipula e fela go tla ba go borutho province ka bophara go akaretša Mpumalanga le wena le go ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal gabotse na fela ka mokibelo re bona gabotse na fela seemo sa phišo se ba gona ka dikarolong tše dintšhi le ka Kapa Leboa wena le go ka North West go tsena belo ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba Kapa ba tirelo tša boso ba re go tla ba borutho province ka bophara go le ka dikarolong tša ka bohlabela belo ka Kapa bohlabela belo ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal re bona gabotse na fela go tla ba borutho e fela dipula di tla ba gona di farefare le belo ke magadima go ya godimo ka dikarolong tša ka Polokwane go tsena belo ka dikarolong tša ka Mpumalanga magašo go tšwa go nna ke re mošate.